Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Somalia. Elebhilitane lenze umhlangano wokuhlaziya indubo kunye lomvikela weSomalia. Libya. Ibutho lemanzini limise umkhumbi obugcwele abantu abedlula 500 ngemva kokuhlaselwa ngezikhali. DRC. Ibandla eliphikisayo elikhulu lisola umongameli Joseph Kabila ngokubumba uhulumende elithi weyisa isivumelwano. Uganda. Umthethwandaba uphe ibail utitshala weuniversity uStella Nyanzi owabotshelwa ukuthuka umongameli. Niger. Amabutho asebenzise intuthu ye-tear gas ukumisa amalunga enhlanganiso ezizimeleyo ezithi abantu kumele basukume kube lombuso kaNtando kaZulu kulelo lizwe. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibane njalo kusasa.